Dengê tembûra bavê wê û stranên dayîkê her sibehê hezkirinek ji stran û mûzîkê re di dilê wê de çêkir. Şervîn zarokeke temenê xwe 11 sal in. Berî salekê bi piştgiriya dê û bavê xwe tevî komeke zarokan li navenda Baqîxidoya Çand û Hunerê bû. Goh heftane sê rojan li ser stranên zarokan herwiha yên folklorî perwerde dibe. استن فيداس يكشم وشورشم متأمل فيداس ساعات دانزة ام خاود كنا استراني ام بيش دكافن ومجي بافي من بافي مستراني مهود كت بس بات ام بريليت خدي مش مرسي زكي ام حزكم بيش بكافن واستاذي مجي حزكي ام بيش بكافن. لگل شروینê 14 zarokên din li vir dicivin û li gel hunermendê Kobanî Xelîlcan stranan dibêjin. Xelîlcan diyar dike gowan ji heyama salekê ve ta niha gelek gav bi zarokan re avîtine. Got ji bo wan vîdyoklîpek amade kirin û weşandin. Ew jî ji bo moralên zarokan bilind bibin. Herwiha piştgiriyeke sêkolojîk e ji bo wan. و زاروکانه از عمری 6 سالی دا و حتی 15 سالی دوی کمیدا کار دکن بیتری 15 کسانه خورد جیتی دهنه زاروک بیچوک جیتی دهنه و قیزیک جیتی دهنه ما کلیپک جوان را چیکر کلیپک مدوار روشی کارونا دا جوان را آوا کرد. Navenda Baqîxidoya Çand û Hunerê ta niha gelek proje ji bo zarokan li dar xistine. Got giringiyeke pir didin çalakiyên zarokan û ji bilî fêrkirin û perwerdekirina behreyên mûzîkê û stranan li ser perwerdekirina wênekîşî û şanû jî ji bo zarokan kar dikin. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanî.